Adin jangit hakabang ayakun bagi ki parolok kentay bercerang na seorang. Nang kuno bagi dengan kang kuno satu mano bakhan. Khan kan pipine khan pura. Kita kan lagi jingkel yung. Andre ki ong hakabang dat eleksyon kajok ka bom. Tip tau bama bom ni manor ng tip. But kawan baar pura. Wan malay kan pipi. Andre hakan ni kabang ta yung kan tawa waklot. Ang tabalay kan tawa kan ta mo lo jok pura mo wan baar. Kira ka bom. Yung shish ban tep kung ito pura. Padahal man ay judge si kon. How senang kalau habang hindi no ay kon maro. Banay yung. Banay isu ini kon. Banay habang di no. Ang amin pitong magkren kung ta, magkren kung ta. Sinyo mamaya hap. Kita ko, kita kikin ban kung terwad. Hindi kon yung. Ito may show di kita mo. May show kita mo. Kaya dahil kita ngol ito no. Banay yung bukong kita. Nakataganaw ko mo nila isipot yung pa akan nila. So, akan nila tayo sora. Dalilingin ng epso matang sibot lumipa. Ani nga ang diwa kren simay palat yung kata tamuang manandang sa tuwi-tuwi. Epe sa yung. Yung naman makebro yung tangin tinwang ng ongon matamong. Nung biksu yung eh. Sila ayos ka ba tang kamangaro ba niya solok mungkin. Ulong jajay nga masyo. Markila bitar. Tangin kata ka ayjay hukwa. But hakata ka jing ayjay hukwa rin yung lawan warden. Ini nung suara sekali kibik nung 40 makanaro ki siyempang hanu kanong tip ya keren ka tin ka ba korma tinggal le ban pen jam sendiat sot re nama pi tingong we orang ba uba ni keren sani yong ta haka kalian jong pi ba ki snow kung no siyempang ka ne jinga komen pin si pin sang jong ni ki khot jong pura persya kum yang youtuber ba awam ya cha ya NPP namar balay nga siya cha namar udon u doktor DRL nung di teman masang yung kabang presbyterian na paryong kajing kabadang burong bro ba nang staff ng west tingin ng persan niya patsa no midon kami bro mo kumuta dengar nga long kamansim nga long gajing im namar bangin don bro na west south coast nam man chwa munta pa din yung may balay kay hangan syum no yung ngay isi no nalan no mad mansim bakini di para chinong junga ke mga song hakaning marjan ibang jen ars pa tang tunong jingro nagharay dawat ya sa kumasin argin mental baro niya no how doktor di arel nongat namar udah mo wes dungi nang pena paryong ya jang teban hen span to ba pisno kumo sa pang kanay ka jing si jing ni pra di nga tengal sa jo nga so tang ong kata Merewa jubak badwa pansaya nga wong peba pi wat jus no si ka jing si jing ni pra namar kineti pra idon lai teliti tong na tong ka ba ng tong jumpi ilomba ini wala currency di syarem ni election di hab currency namar kita kilong kum pinong dikiat bet kum pinong di drop di syukran mo ilom tam hangi ki kristan ngam tip sa ki sen khasi ki sinogumno ki niam trero ki sinogumno nanti na tanjuay, nanti na marbi nang nena mongap kisau kumo kisian kasi. Anre da hangi kristan ti bang labut ni bisu de. Ani man ong man ya penon kami ni kitin sang de. Kenyo ni kumya kani kipad ba kristan baro ko ti badlang dehi ti nong but bisu kris. Nai but su ya ka bakum kani kita parti ka bal tim wesa manong no. Namar ka kenyo namar di ngom kristan di kiban but kini ka tabdor. Kenyo. Nam kata ka daw. No ba kat hadu ba ipendam kambi kitin tiba keren kut bada haba kum tineng jajin keren kabamut ndon matsu balak ngos tangan tim si de bala ma isu ka tim si ala kam si so isu ro ban pasiap ila jong kata ka jajin long jong ngane tim keren si tu boleh subhai ka bakum tini to nang tapat ka ba pla ka long menta ka jan mit yang hang ne hanum stoy titip baro yang mga Kristian ya ka NPP ya doktor DRL nong laj Iwan, ini ki helspa, ini ki high level, yung pura. Iwan yang aki om high mega tong, march polak. Neme de nito high level, yung kan pipir di high tong silang sekulur. Milu de high level, dengan terbagi di yung pura. Naong ya kani, bala na pi, pidang wanya tong, takamut ba. Tolek siya kinang ikalay, tolek siya kita kiburiw mo ya tong, nga kingam trem ya tong. Tong tamila rem. Muhammad rem ni man ya tong mat pi ginede. Namar pigineti hok pura itu high level maka dengan stone.
tiang manjok upau ngoi nin kawan de kor men noston no to kawan ga ne noston dre ta remra de khabiarat yu pura sering do bro khabiarat yung misakit na ngin her baro ngin herlo bro chiwas to himan yam de tangka henre di pagba pade di snap de sur de kin ngalam haba di don ke jingkit bro ya kino ki bro ki bro siapa kibut henre man on kinok hakito ki bro balong kinong tiap aku so kata kinong di drop war so kata bakkan di kitim ki ba snu jabo ka thadu ba imang salang ro ka ma chu man priang ngam thai ki pagba kin priang ki ban bot di bakum ki bro ya lamar kata kila ngala penkut kata ka jibwer banyak hom tengok ke wasia klan nomor ba jong ngano ya ki pagba ang ta pade akran ya kan ka tin ko ki pagba jong kari khasi dia di bawang Kristan, wan bot di sini beliau berperan ke diferensi kensan, di bakran di tim di bawang persya, dia tak hukum penyong beli, wan bot di hukum penyong beli. Nah saya sun Bardan di beliau ngomkit nyam di atau kebalang ke bawang ana ngam makal bi na kebalang beli eklesia, na tinggal di ke shot of God, mengalai abad Assam, nanti sekini di balang sau doktor nomad di beliau cuman masan ke bawang presbyterian, kumki Kristan. Tongin ina shwa shipor kum bejing sneng yung pura bong tap long tau hadin bong lole election yang ban peni ini intensi kensan to kuble sibon tangkam ne ingin se yo biang asai ke kubor ke mana yo in sio ke babha ro ke ba kamha ro tadi ke bala sai kuble sibon